hari ikintu bita infantilisation stratégie y'ab'imperialiste ni stratégie batangiye kera igihe cy'ubucakara kwinfantiliza les africains. Abanyafrika baguma ari nk'abana, no nta munyafrika ukura, bari bana n'abacriminel. Liba Libye ukuntu hari imeze, umuribiye umustwaye Libye yarabaye neza no gusumba bari abantu bo muri Occident. Kuki mu iki gihe ibice bitandukanye bya Afrika biri kugaragaramo coup d'etat kandi zikozwe cyangwa se ubutegetsi bwiritswe n'igisirikare? Ngira ngo buriya nwavuga ko ibyabaye mu urupfu rwa Idriss Deby nabyo bijya gusa na coup d'etat, ariko batamukuyeho ari muzima, ahubwo yishwe, nabyo bijya kumera kimwe. Wadusobanurira ishusho yabyo ubibona ni iyihe? Murakoze. Nishimiye kuvuga uti abanyafrika bazamenya ryari yuko bakorera bampatse ibihugu. Afrika nibyo tuganira, ahubwo bazamenya ryari ko Afrika itari yabo. Afrika si yabo, Afrika si abanyafrika. Izo coup d'etat zose ubona zose nta nimwe iva muri Afrika. None se wasobanura gute kuziba muri Afrika gusa? Kuko niyo yabo. Afrika ni yabo, ntabwo ari abanyagihugu. Kuko narababwiye igihe uri mu gihugu utashyizeho imipaka yacyo ntabwo kiba ari cyawe, kuko umupaka ni projet politique. Afrika imipaka yose ni y'aba imperialiste. Nukuvuga ko projet politique ya Afrika si y'abanyafrika, ni y'aba imperialiste. Rero nibo bakije uko bashaka. Izo coup d'etat, nta coup d'etat muri Afrika itari telecommande. Nta mu president uricwa muri Afrika atishwe n'abariye. Ariko twebwe badushyizemo kumva bene wanyu ukasabuka mugasubiranamo tugatuka bene wacu, ariko mu by'ukuri n'aba imperialiste. Nka buriya Guinée Conakry ukuriki histoire yayo ntishobora kugira amahoro n'umunsi n'umwe, kuko c'est Couture wenyine wabwiye de Gaulle no à la coopération française. Nyuma hamaze kuba ya independence théorique, uziko de Gaulle yagarutse agashaka gushyira ibihugu byose yakolonije mu kintu bise nouveau coopération. Bayita coopération ariko ntabwo ari coopération, coopéra n'umuntu mu nganya ubushobozi. Couture aranga, yanze Guinée barayihiga bayikorera nabi cyane, yanze France fa zo mu nashyashya. Abafaransa baragenda bakora monnaie ya fake ya faux, bakora ifaranga risa n'irigeneye ripfuye. Noneho ekonomi y'igihugu barayigusha, haba inflation idasanzwe. Nta kintu batakoze kugira ngo basenye Guinée, ariko ntibigeze bahagarara uyu munsi. Narabwiye ko biriya bihugu byagize resistance kuri bari imperialiste barabihiga gushyika ryari, kuko babanga ko ibindi byabireberaho. Bakanga ko ati iki gihugu cyavuye mu maboko y'abazungu dore cyateye imbere, bakanga ko abandi babyigana. Ni kaya Haiti nayo iriya ile ntabwo wasobanura ukuntu muri ile zituye hariya, ituye hagati y'izindi ile, ituye hagati y'ibindi bihugu, ariko niyo ihorana ibibazo. Wabisobanura gute? Niyo ihorana imiyaga, niyo ihorana amatrambure, wabisobanura gute? Ethiopia yatsinze abataliyani ni intambara ya Tigre, ntabwo ari Ethiopia, ni abazungu babiri inyuma. Uribuka yuko bamaze kuba kiriya bahaje, Trump wenyine yaravuze, urazi ko ata diplomasi yagiraga, ati iriya barage nibayirase. Uriya rero iyi coup d'etat yo muri Guinée ni Abafaransa. Ni Abafaransa bayikoze, ntabwo ari abageneye. Wavuga gute ko ari Ubufaransa mu gihe tubona yuko igisirikare cyafashe ubutegetsi kivuga kiti abaturage dushaka kubahora ku bijyanye na ruswa, dushaka kubahora ku bijyanye n'ikene wabo n'akavuyo n'iki byose biri mu gihugu? Umuntu ashaka kumva yuko igisirikare kiba cyafashe icyemezo kugira ngo kirokore abaturage, kubera ko ibyo bavuga bya ruswa birahari. Nabonye n'abantu benshi babyishimira bati biriya ni byiza kuba igisirikare gishobora gufata umwanzuro wo gukiza ubuzima bw'abaturage, bavuga bati ruswa n'ubukungu bwaguye, reka tugerageze
dukoreho perezida noneho tubirestore. Erega perezida ntabwo ari uje la production. Ubukungu buguye perezida si uje la production. Ariko Guinée yakina gute ko ifite byose? Nandi kurebana igihugu kinini cyane gikubye u Rwanda hafi inshuro 10. Oya ni kinini ndakiba. Ariko tukanganya abaturage bafite ibarura rya 2019 rigaragaza ko Guinée Conakry ifite abaturage miliyoni 12 n'ibihumbi 200. Ariko bakagira kilometero kare 245 mu gitwibu dufite 26. Urumva ari hafi inshuro 10 mu Rwanda, ariko kagira abaturage bangana kingana n'u Uganda en fait ndakibona. Ariko noneho kuvuga ngo hari ubukene igihugu gifite ubukungu, solution si ukuraho perezida, ko perezida si uje la production. Hari izindi institution bariya bamperese baca muri izo institution, baca muri bariya kuko hari infrastructure na infrastructure. Umuperezida si uje la production. Niba igihugu gikeneye kubera gifite ubukungu, ikibazo si perezida, ntabwo ari gukuraho perezida, ntabwo ari shaka politike mbi kuko perezida ashyiraho abaminisitiri, ashyiraho abayobozi b'ibyo bigo. Tuvuge niba hari ibigo bishinzwe ubuhinzi, ubworozi, imikorere yabyo ndetse n'ubuyobozi bwabyo ubu bifite mu bubasha ni perezida. No, perezida ni manager, sibyo? Ni manager. Kubera icyo ashyiraho bariya, perezida si umutekinisiye, perezida ni manager, ashyiraho bariya. None se hari ibyo bamubwiye aranga none bamukuraho? Hari ibyo bamubwiye ati reka tukora iki aranga? No, bariya abantu bariya impresse bafite strategie ziteye ubwoba. Baca hariya hasi hose bagatanga n'amafaranga bagakorompa bariya abantu, naho ni perezida. Ntabwo abanyafrika suka ko bari ibigoryi gushikaho bumva yuko niba igihugu gikenye kandi gifite umutungo kamene ikibazo ari perezida wabo. Ese ubundi tukiri kwibyo waruvuze mu kanya ati kuki kudutabe wabo, kuki igihugu nka Guinée kitashaka kiti igihugu cyacu abaturage barabona ko perezida atari gukora neza, rikategereza amatora azaba hanyuma n'abakubera ko twabanye kadakora neza twe kumutora bagahitamo kumuhirika. C'est ça. Si nicyo gusa. Mbere yo perezida nkuko nakubwiye yashyizeho abaminisitiri kubera iki? Yari gukora byose yarika no abaminisitiri. Le fait ko ashyiraho abaminisitiri kandi abaminisitiri si nabo ashyiraho wenyine, haba afatanya n'abandi bakareba umuntu abantu domaine bashoboye bakazishyira bakora amanama régulièrement bakareba icyakorwa. Ariko bari abantu babaciye muri iriya ekipe ye akaba ariyo bakorompa bagakora coup d'état itari justifié, nta sens bifite. Donc kumwe nakubwiye ko Afrika atari yigera igihugu cyayo. Bariya buri abafaransa Alpha Conde ntiyumvaga bariya abafaransa. Alpha Conde urazi ko no muri nama zawe atigeze wabonaga ko atumva cyane aba imperialiste. Ndamwibuka mu bantu bavugaga ngo tuzagire passport ya Afrika arimo. Uwo muntu deja yamaze kuvuga nabi mu matwi ya imperialiste. Na Idrissa Déby urabyibuka wera nayifite passport africaine, iryo jambo rirya imperialiste passport africaine. Kuko urumva uratanda ku bumwe bwa Afrika itabaho. Ndio nabonye ko Félix Tshisekedi ndetse uyobora Union Africaine ndetse na Moussa Faki bamaganye iyi coup d'état, bavuga bati Perezida Condé agomba gusubira ku butegetsi ndetse akanarekurwa. Basohoye iryo tangazo. Ntiyabisobanuye yuko Afrika noneho ishaka kuba ishyize hamwe mu kwamagana iyo coup d'état. Basohoye iryo tangazo babyamaganye, ntibiza kurenga aho ngaho. Kuki birangirira aho ngaho? Buriya ntubona ko bavuze gutyo? Wasanga ari na discours politique babwiye ati muvuge ibi n'ibi urebe ko birenga aho ngaho. Union Africaine se ibaho yitegeka? Oya urebe ntibona ko bavuze ibyo urebe ko birenga. Iyo ba Union Africaine yabagaho niyo coup d'état ntabwo ari kubaho, kubera ntabwo coup d'état ari accident.
ntabwo iba ari agisida, ni ikintu kiba cyateguwe, ntabwo byateguwe, kuko barabanza bakidoga n'izo n'ubwo bukene n'izo ruswa. Niyo africaine barayibonye kare bakabijya, iyo bari niyo européenne haba ari amanama nka 10. Donc ntabwo ari agisida. Ibyo ngibyo bavuze ni discours politique, ntibiza kurenga aho ngaho uze kureba. Ikintu nibaza ko utubwira kenshi ko abaperezida benshi baba bashyizweho kandi bakurwaho n'aba imperialiste. Nahoze mbona Alpha Condé ahantu bamwicaje atambaye n'inkweto, umuntu ari perezida. None umuntu akibaza ngo kuki bidahisoma abandi ba perezida ngo bashyize hamwe vuga ati nanjye, kuko tugiye kureba twavuze tuvuga kuri Blaise Compaoré, bamugira inama yo kwica Thomas Sankara, ariko ubu nawe bari kumugaragaza gati kugira ngo azizwe icyo cyaha bamukoresheje. Kuki abaperezida bandi bo muri Afurika batabibona ngo bavuge bati ibyabaye kuri kanaka, niyo barebera ko basimbuye kati kanaka bamukoreye ibi ngibi, nanjye bazankoresha nibampaga bazankorera ntangiye ibibi, kubera iki bidakunda? Hari ikintu bita infantilisation, stratégie y'aba-impérialiste. Ni stratégie batangiye kera igihe cy'ubucakara, kwinfantiliza les Africains. Abanyafurika baguma ari nk'abana, no nta munyafurika ukura. Rimwe na rimwe hari igihe ubona mu commentaire bakavuga ati se abantu baguma babeshwa nk'abana, n'abana nyine. Infantilisation, donc cerveau yabo ikaba paralysée, akaguma ari umwana. Iyo umuntu ari umwana aba afite abamutekerereza. Iyo umuntu azi ko hari abantu bamutekereza, we ntasubira gutekereza. Donc Afrika izi ko imperialism yitekerereza. Icyo gihe ntabwo bigora bitekerereza. Icyo gihe ntabwo akora ikintu we atekereje, arakora icyo bamubwiye. Uriya n'umuperezida wavuga uti reka giye mve ku butegetsi ndeka abandi bategeke, abanza kujya kubaza abamushyizeho. Abamushyizeho batamubwiye ngo aveho ntavaho, kandi nabo ni gake bashobora kubwira ngo vaho, kuko hari inyungu zabo urucunze. Bakubwira ngo uveho ariko batakigukeneye. Iyo batakigukeneye kandi bari abantu batakigukeneye, ni nkuko wafata citro ukayikuramo ji, umaze kukuramo iyo ji kira urakijugunya. Nuko babagira, kandi ibyo mwarabibonye henshi kwabamo butu hose mwarabibonye. Urebye nk'uyu musaza Alpha Condé wayobaraga Guinea, ubona ko bwabo impamvu zizatuma aba imperialiste bagira uruhare mu kuba yava ku butegetsi ari nk'izihe? No, muri iyi minsi abafaransa bafite ikibazo, kubera bira bihugu byose ko ari 14 byose urasanga biriko birumvikana bireke franc CFA, kandi nakubwiye amafaranga ubufaransa bukura muri franc CFA. Nakubwiye ko ari 4 milliards 444 milliards d'euros par an. Sayo gusa matière première z'ibyo bihugu ubufaransa buzibona ku giciro bushaka. France CFA nibo bayitegeka nk'ubu iri fixe, iri stable, nijya ihinduka. Kuba fixe ni avantage yabo, aho kugira ngo stable ko iri arrimé, iri index kuri euro. Noneho rero ubu ibihugu byinshi biriko birashaka kuva kuri France CFA. Warumvise ko warumvise iki? Ubu abafaransa ntabwo makuru asinzira, ariruka buri munsi areba ikintu, naho bava kuri France CFA kuko nabisigaye batera isoni, naho bayitira indi zina, ariko igumi ikora nka France CFA. Igumi ikorerwa iwabo muri Chamalier, ikorerwa Chamalier ya France CFA muri France, hafi ya Clermont-Ferrand. Chamalier hamwe ikorerwa i Paris. Noneho bakumva niyo eko igumi ikorerwa iwabo, reserve 50% yayo bayabitsa muri Banque Centrale ya France. Bagashaka niyo eko igume ibikwe muri France. Rero umuperezida wese ufite tendance yo kuvuga bagire autonomie financière, bagire monnaie, autonomie monétaire, kuko igihugu kidafite autonomie monétaire ntabwo kiba gifite autonomie, ntabwo kiba kiri independent, uretse ko nta na kimwe kiri independent nyine. None urumva rero abafaransa ntibicaye bariko barareba umuperezida wabangamiye wese, bariko baramukuraho. Alpha Condé ari muri abo, na Idrissa Déby nta kindi azize,
Idrissa Déby nta kindi yazi, yarwanije falsafa. Ukivuga Idrissa Déby nahoze mbona icyegeranyo gisobanura uburyo Alpha Condé muri 2017 yaje yayoboye African Union asimbuye Idrissa Déby. Abantu bakibaza se habaye Idrissa Déby, Idrissa Déby baramwisha arapfuye, hanyuma wamukurikiye kuyobora African Union Alpha Condé byaba bifite aho bihuriye, wenda akaba bamuziza ko wenda bamukoresheje mu kuyobora mu gihe yayoboraga African Union, wenda we wumva araho byahurira byahura kuko igihe Alpha Condé yari muri African Union niho yavuze Afrika itazinda Afrika, niyo yavuze passport Afrique, sinzi kubyibuka. Bakoze akanama ari bakeya, abaperezida bakeya, ntuzi Alpha Condé agaragara cyane nawe arimo, kandi na Idrissa Déby nawe ari mu bavugaga itazinda Afrika, passport Afrique. Sinzi ko wibuka uriya mu opoza wa Macron yitwa Marine Le Pen yigize kujya Njamena asoma discours nziza cyane, avuga ati turiko turasifixia Afrika economiquement, turabimpoza ifrasefa, nuko turiko turabuza guteza imbere financièrement. Ati nimareke Afrika igire autonomie yayo monétaire. Ati nacyo bizatuma aba jeune bo muri Afrika batazi wacu ari benshi. Ati twebwe ati turi coupable, turiko turabuza Afrika gutera imbere. Yayisomeye Benjamin ari kumwe na Idrissa Déby. Buriya rero hari ikintu mutazi, bariya ba imperialiste nta kajambo kabacika, barabika akajambo kose, byose babiri muri archive. Kuko Paris muri présidence ya Paris muri Élysée hari cellule africaine, ni nkuko ngo hari cellule Africa muri présidence ya France. Utuntu twose utwarishije twose akantu kose kabaye muri Afrika baba kabitse bakagenda. Ntuze Alpha Condé ntibamwibagiwe, gusa ni nkira coup d'état baba bayiteguye igihe kinini ko izo corruption bagomba guca mu bantu bizeye ni ibintu bategura umwanya utari mutoya, ariko dore babigezeho. Reka ngo urugero bitaraba officiel cyane, muri Centre Afrique bakoze gouvernement, ariko iyo gouvernement il est infiltré déjà. Ubufaransa bwarayinfiltré, uzumva bizaba ntabwo mbizi, je ne suis pas prophète du malheur, ariko uzumva bizaba. Donc ntibashaka gouvernement batarimo. Iyo uvuze ngo abayinfiltré umuntu yakibaza ngo kirimo abanya-Centre Africa, harimo abanya-Centre Afrique batari abanya-Centre Africa. Yego gute ubwo? Nkuko we nkugize ministre, ariko ufite amarelation nta France yakwiyegereje, ufite amarelation ntazi secrète na France. Donc uzankorera ariko uri kurakora n'undi muntu ari utanga info zose. Donc urabyumva icyo nshaka kuvuga. Intuze gouvernement ya Centre Afrique déjà il est infiltré. Niya Guinée nuko byari bimeze. Uriya kuze kudeta siwe. Hano wibaza ngo Lieutenant Colonel ni petit titoya mu gisirikare, ubundi ni titoya, sina colonel, hanatajya kuri colonel. Akibaza ngo ese koko ni ukurumva mbere yuko bamuhirika bakanamufunga ko niwe bamufite, ababikoze ni special forces cyangwa se umutwe wihariye w'ingabo za Guinée Conakry, ariko zabanje kurwana na garde présidentielle abarinda president. Ukibaza ubwabo kuki bose urumva ni igisirikare, kuki habaye imirwano hagati y'igisirikare, umutwe wa special force ndetse n'umutwe w'abarinda president, bose bafite umugabo w'ingabo umwe. Ese gusubiramo ko igisirikare bwo byo bishatse kuvuga iki? Okay, aho ise wisubiza igisubizo nakubwiye. Hari ikintu bita infiltration. Bareba imperialiste baraza bakinfiltrira abantu. Nkuko naza mu rugo rwawe nkagira abantu banjye baba mu rugo rwawe kandi utabizi ko ari abawe. Nuko nakubwiye infiltration. Bari imperialiste baba bafite abantu hariya kandi utabizi ko ari abawe. Niko bimeze muri Centre Afrique. Umufite ubwoba ko muri Centre Afrique ashobora ku explode naho. None se naguhaye urugero rwo muri Ethiopia. Bari abatigiri bagize ngo nibo. Bari abantu ni baki cyane, ni 3% de la population. Kandi abantu bundi baba nationaliste batagombye gukora biya bintu.
ariko uyu munsi sibo n'aba imperialiste bariko barefilitra bashaka gusenya igihugu nuko babigenza. Araza agaca mu bantu bawe. Ni ibintu byoroshye cyane gukorompa abantu. Nkuriya wita n'umurete na colonel usanga bamuhaye amamiliyoni y'amayero. Icyo gihe ari capable yo gukora ibyo ari byose. None bagakorompa bari bamufashije. None se umusirikare uhembwa amafaranga angana gutya ubusa nawe wamuha amayero 100,000. Icyo atakora ni iki? Ni hariya ni France ni Macron biriya byose. So mu mateka yagiye ko na Kuri Alpha Condé ni umuperezida wenyine watowe mu buryo aravuga ngo mu mahoro no mu bwisanzure, none nawe arahiritswe. Ahazaza ha Guinea mu n'ubutegetsi bwaho urahabona gute? Nta kuntu navuga ngo ahazaza ha Guinea, ahubwo imbazo utahazaza ha Afrika, kuko ibintu bibaye muri Guinea siho honyine, nabwo ibindi biriko byategurwa no muri Centrafrique, nabwo hari n'ibindi biriko byategurwa muri Cameroon, kandi no muri Chad urabona situation uko imeze. Ntabwo rero nko muri Libya rebye Gaddafi yapfiye, navuze mbona umuhungu wa Gaddafi, umuhungu wa gatatu wa Gaddafi yari akuriye special forces za ku gihe cy'ubutegetsi bwa se, nabonye yarekuwe ahita ahunga igihugu ajya kuba mu mujyi wa Istanbul muri Turkiya. Karibu kabone Libya nayo amaherezo yayo imyaka yose ishize Gaddafi yishwe, nta stabilité politique, nta mahoro, nta stabilité économique iraboneka, nta nishobora kuboneka. Nicyo mbabwira nti bari aba n'aba criminel ko ntimuvyumva. Amerika donc bari aba n'aba criminel. Libya ukuntu hari imeze, umuribiye umustwaye Libya yarabaye neza no gusumba bari abantu muri Occident. Sinzi ko mubizi. Yarabaye neza cyane. Kubaho neza ko umunyafrika ni ikibazo ku imperialiste, kuko ubangamiye inyungu zabo. Gaddafi yakundaga abaturage be. Sinzi amaze gukora coup d'etat, amaze gukuraho icyami, hari amabazi militaire y'abanyamerika arayirukana. Petroli ye ya Libya yajyaga muri Amerika no mu Bwongereza no mu Butaliyani. Mu Butaliyani ho yayirekeye kari gake y'abajyana, arayihagarika. Noneho umutungo w'iyo petroli awushyira mu baturage ba Libya. Abaturage ba Libya bamerwa neza. Umwana muri Libya yaravukaga bakamwubakira inzu, umuntu yigiraga ubusa gushika arangize kaminuza, naho ajya kwiga hanze warivuzaga gratuitement, naho bakubaga naho ujya kwivuriza hanze leta ikishyura. Ugiye gukora mariage leta yaguhaga $60,000 kugutwerera. C'est pas seulement abaribien, muribuka yuko satellite ya mbere ya telefone Afrika ikoresha Lascom yaguzwe na Gaddafi 75%, andi ishyurwa na Ecomoga. Ubundi gutelefona Afrika yishyuraga satellite y'Uburayi $500 millions buri mwaka. Ibyo byose imperialisme ntibishaka, kuko ayo mafaranga barayahombye, petroli barayihombye, baprefera gusenya Libya, kuko bari abaturage ntacyo babwiye. Abaturage bo muri Afrika ntacyo babwiye imperialiste, kubasenya kubica n'ubusa rwose nta nicyo babwiye. Donc n'aba criminel, nta na rimwe wakumva bavuga ngo Amerika ni etat criminel, nta na rimwe wakumva bavuga ngo France ni etat criminel, nta nimwe wakumva ngo Israel ni etat criminel. Iyo uvuze Israel ho abantu bararakara ko bazi ngo n'ubwoko bw'Imana, ntabwo bazi ko ari Israel ari abajuifu b'umuryango nka Illuminati cyangwa nka Framason. Bazi ngo n'abajuifu ba Israel, bari abazungu b'Ashkenazi n'abatirike. Ubundi bari abayahudi y'Uburayi n'abantu bavuka mu n'abatirike, Ashkenazi Qatar n'abatirike. Hanyuma kuba abayahudi n'umuryango ntakora bavuga Illuminati cyangwa Framason. Donc n'aba criminel, il faut dire la vérité. Ibihugu bamaze kwica ni byinshi. Ubwo Libya niyo tuvuga ejo bundi. Ubwo si mwibagiye ibindi, mwibagiye za Iraq, mwibagiye za Afghanistan, mwibagiye za Vietnam, n'ibindi byo muri Amerika y'Epfo. Na Venezuela bashatse kwisenya batinye Abarusiya. Donc ubu rero Afrika yo ubuse barakora ibyo bashaka. Afrika nitarenuvira conscience yayo ngo imenye yuko itariho, imenye ko atari yayo, igira ubumwe yishyira hamwe, bazayirangiza gutyo.
wigeze kunsobanurira uburyo byakozwe n'Ubufaransa niyo ari amafuti ngira ngo wahereye no ku byabaye nko mu Rwanda uruhare Abafaransa bagize muri jenoside uza kuvuga ku gihe Amerika imeze nk'ayihanganye n'Ubufaransa mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu n'andi hatandukanye uburyo nka UN ibanza kumenya ngo ndi ufitemo inyungu yasanga ari abazungu ari no muri Occident ikabyihorera ikabareka ariko se twebwe kuki ibintu bibaye muri Guinea ntabwo bireba mu Uganda ntabwo bireba mu Cameroon ntabwo bireba mu Nyamisiri ibiri muri Ethiopia ni kure ya South Africa ni kure ya Zimbabwe ni kure ya Zambia tukumva ko ibibaye mu gihugu runaka cya Afrika ni ibyaba tukabiseka ubutegetsi bwa hariya bumeze gutya na gutya tukabiseka ariko tukumva ko bidashaka kutugeraho bitatureba. Nibaza yuko umbaje gutyo ndumva nishimye numva ko utangiye kubimenya. Uni ni yandi uni no Occident uni ntabwo ari isi uni ntabwo ari isi mubimenye neza uni ntabwo ari isi uni Occident ni Amerika n'Uburayi ntabwo ari yacu. Ubu ngubu ibi ngibi biriko bira uni nicyo gikoresho cyabo barabivuga nabo nyine mu article yabo ni instrument yo gukoresha barwanya abanzi babo na tiers monde. None se nk'ibyo uvuze bya genocide bibaza ko genocide yari kubaho mu Rwanda iyo bashaka kwitabaho genocide ni igiki ntabwo ari kubaho mu Rwanda iyo uni ibyacu ariko iriya genocide barayishakaga bashaka kwiba. Nawe urabona ko bari abantu barafite imbaraga zingana gute ku buryo bananira na minwari muri Guinea uretse nuko uvuga uti Guinea turumva ko ari kuri nuko nyine atari yacu ntabwo ari Afrika. Afrika nta ifite Afrika ifite shebuja ntabwo bajyayo nta nicyo bavuga n'ibyo bavuze izyo tangazo vuba ntibiragarukira aho ngaho uze kumva ko birengaho. Iyo tugiye kureba urukiko mpuzamahanga rw'Irahe tubona buri gihe hajyamo Abanyafurika turwita mpuzamahanga ariko ntibavuga ko rwashyiriweho Afurika ariko ntiturabona nk'ubu tuvuga tuti Amerika ikorerwa iperereza ku byaha yakoze muri Afghanistan kandi twumva ko bihari. Ntiturabona bavuga bati MONUSCO yafasha abagore n'abakobwa ku ngufu muri Kongo babajyanira he. Buri gihe twumva umuntu wayoboye Afurika urwo rukiko uvuze bona ariko hari n'izindi nzego zitandukanye navuga ngo zikandamiza Afurika zo kugira ngo Abanyafurika bazibonemo kuko Abanyafurika batazirwanya cyangwa se bazishyikira ejo usanga umuyobozi avaho muri Afurika ugasanga bamwe bajya kwitaba Irahe mu Buholandi. Rwa rukiko rwa Afurika ntabwo ari urw'abazungu kuko na Afurika niba ifite abayobora niba ufite abana niwe uteganya ibihano byabo ntabwo yihana. Amakrime Amerika yakoze ntabwo ndabona ikindi gihugu ku isi kirakora nkayo ariko sinumva umunyamerika wahanwe. Uribuka ejo bundi sinzi umuntu wavuze muri rukiko ati tuzakurikirana ibyaha by'intambara Amerika yakoze warumvise ukuntu bamusubiza ntibyaheze byasubiye kuvugwa se ntabwo byasubiye kuvugwa. Amerika ikora amakrime de guerre ikora amakrime contre l'humanité nta n'imwe urumva bayivuga. Bari president uri mu marionette wabo uri mu perezida batumye ari leta bashyizeho bo nyine naho ukora ibyaha crime contre l'humanité naho ukora genocide ntabwo iza kuvugwa. Bazayivuga igihe bataza bakigukeneye. Uramara imyaka 30 ukora ibyo bagutumye wica abantu badashaka uba ku nyungu zabo. Igihe bazaba batigigukeneye ibyo bashaka byose babibonye niho uzahanwa ugera he. Nibyo Abanyafurika bari bakwiye kureba. Ureba nka Blaise Compaoré ari gukurikiranwaho kwica Thomas Sankara nyuma y'imyaka ngira ngo 34 hari. So urumva ni ibintu bimaze imyaka myinshi. Uko amaze imyaka 27 bayobora.
noneho ngo usobanurire amaze gukora kudeta igihugu cyemeye guverinoma ye ubwa mbere nk'iri legale ni ikihe ngira ngo n'Ubufaransa none se kubera bari bamutumye ibyo bamutumye yabikoze donc misiyo ye bamuhaye yayanje neza ko bashaka sankarate yarapfuye ariko ubu ntibakimukeneye bariya bagumye Afurika agumye kumenya ko bariya abantu batadufata mu rwego rumwe nabo n'abandi bantu kandi ntabwo bizavaho na rimwe igihe cyose Afurika itazaba yishyize hamwe ngo bimwe ntabwo bizakunda kuko ntabwo iriho iyi mipaka badushyiriyeho twari dukwiye kuyisuzugura tukayireka kubera nakubwiye niba tudafite imipaka yacu nta projet politique dufite nta gihugu cy'Imana tukagira projet politique uragira projet politique mu igihugu udafite imipaka ntabwo kiba ari cyawe imipaka nige nayishyizeho ni nkuko uri nk'umurokateri nagwizeho umucungire c'est ça ibyo nibyo abanyafurika batazi bacungiye abaremye ibihugu ntabwo hayo urugero ko aribo babyita n'amazina ntabwo hayo ngira nakubwiye ibihugu nka Centrafrique nka Afrique du Sud